Ako bi gledali ono što je bio razlog za ulazak u specijalnu vojnu operaciju, onda postoje dve stvari koje su postavljene kao ciljevi. To su demilitarizacija i denacifikacija. Denacifikacija podrazumeva promenu režima. Dakle, ne mogu ljudi koji su učestvovali u puču 2014. i koji su kroz ovaj rat naneli velike štete i ukrajinskom i ruskom narodu, ne mogu više da budu na pozicijama moći. Izvinjam se, samo što ću da napravim malu upadicu. Pošto nije verovatno duže pominjano, od 2014. Ukrajina je ratovala do početka specijalne operacije protiv Donbaskih republika i ubila preko 14.000 ljudi. Da, i tu ima i dosta civilnih žrtava, žena, dece, tako da to je recimo ratni zločin koji niko ne uzima u obzir. A način kako je dođeno na vlast također podrazumeva mnoge represivne mere i prema pravoslavnoj crkvi koja je vezana za kanonsku i za rusku patrijaršiju i prema ljudima koji su bili protivnici te vojne hunte u Kijevu koja je pravljena pod utjecajem neonacističkih formacija. Dakle, ti ljudi bi morali da odgovaraju, ne bi smjeli da budu na vlasti, morala bi se sprovoditi onakva denacifikacija kakva je bila i u Nemačkoj posle 1945. godine. Druga stvar je demilitarizacija. Znači, nikakva Ukrajina u NATO-u, nikakve velike vojne formacije Ukrajine, čak možda kao jedna vrsta neutralnosti uz garantovanu mogućnost ruske vojske da vrši inspekcije. Da li se ta neutralnost poštuje? Dakle, to su stvari koje Putin je dužan svom narodu i svojoj javnosti. Putin nije u poziciji da može olako da odustaje od obećanja. Neki ljudi su poginuli za te ciljeve, mnoge stvari u ruskom društvu su se promenile, tako da očekujem da će to biti sine qua non, da neće biti ispod toga. Šta to znači? To znači da teritorijalna proširenja možda i ne budu bila dalje od ustavnog poretka Rusije koji je uz to uključio i Krim i Lugansku i Donjecku republiku, ali suština promene u ostatku Ukrajine mora bude takva da to više nikad ne bude polazna tačka kao anti-Rusija za borbu protiv ruskog naroda. To su stvari koje su sigurno nešto što bi Putin morao da uradi da bi iz ovog rata mogao da izađe kao pobednik. Sve ostalo bi bilo vrlo upitno, pogotovo za njihov dalji uticaj u zonama uticaja koje su pokazale da su spremne za saradnju sa Rusijom. Tu mislim na onaj deo Evropske unije koji čine Mađarska i Slovačka. Vrlo je pitanje šta će biti i u Češkoj ili Poljska je tu najtvrđa. A da ne pričamo o tome kakav uticaj bi trebali da imaju na Bugarsku, gdje je većina naroda naklonjena ne NATO-u, nego Ruskoj federaciji, u Srbiji, gdje je većina naroda naklonjena, kao i Republici Srpskoj, pa i u Crnoj Gori, Ruskoj federaciji, a ne NATO-u koji nas je okupirao. Tako da ne može Rusija i ne može Putin posle ovog ulaska u otvoren sukob sa NATO-om, jer ovo jeste otvoren sukob sa NATO-om, kako god da ga gledamo, od hibridnog nivoa do nivoa žestokog obračuna sa plaćenicima, pod znacima navoda NATO. To nisu plaćenici, to su regularne trupe koje su samo zvanično skinute sa spiska njihovih vojski, ali su poslate ovamo da se kao vode kao neki plaćenici, a u stvari su po zadatku svojih zemalja poslati. Dakle, sve to govori o tome da sve to mora da bude istisnuto i onda može da se nastavi uticaj na ovim prostorima gde mi možemo da očekujemo da kao ljudi budemo ispoštovani u našim željama, a ne da nam uvode okupacione mere i na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj. U Crnoj Gori nisu tako brutalni, napustili su apartheid koji su podržavali pod Milom Đukanovićem, ali i dalje su srpski ministri pod znakom pitanja, i dalje je povezivanje sa Srbijom problematično, i dalje su 1000 stvari koje jednostavno neće moći da se promene ako se Rusija zadrži tamo gde se sad trenutno nalazi. Tako da u tom smislu očekujem da to bude ono čime Putin izlazi pred svoju javnost i pred ljude koji su ginuli za to, pogotovo one koje je pozvao da budu buduća elita upravljanja Rusijom, a to su ljudi koji su bili na frontu, koji znaju šta je neprijatelj, koji nisu zaljubljeni u politički zapad, a mnogo takvih ima u Rusiji i u samim vrhovnim strukturama koji sada valjda shvataju da ovo nije prolazni sukob sa političkim zapadom koji će se vrlo brzo prevazići, nastavit ćemo da trgujemo, oligarsi da se bogati i ostalo. Ne. Ovo je radikalan rez i rez koji s jedne strane mačem se pravi, ali s druge strane pruža se ruka preko globalne većine i BRICS-a da se stvara jedan novi svet koji neće isključivati politički zapad, ali nećemo više dati da komanduju ljudima kako će da žive. Da. Gospodine Glišiću, kad ovo ovako pogledate, kakve asocijacije vam se javljaju? Možda se reći da ovo danas u Evropi u svakom slučaju mogu jedino ovakvi današnji Ukrajinci.
ozbiljno je pitanje gde su deca ovog čoveka koji mobiliše tuđu decu i šalje na front. Gde su deca Zelenskog? Gde su deca svih tih Budanova i svih tih likova? Da li su ta deca na frontu? Dakle, to što je sebi nekako ta oligarhijska, pa rekao bi neonacistička struktura dozvolila da je normalno da njihova deca ne idu na front, a da oni šalju druge da ginu, to govori o tome kolika je to hipokrizija. I zašto ljudi beže od svega ovoga, iako je taj rat u Ukrajini proglašen za opšte narodni? Zašto nema opšte mobilizacije? Zato što znaju da bi u tom slučaju morali svi da se mobilišu, da otprilike kao što je Srbija u Prvom svetskom ratu, gde su sem Rade Pašića svi ostali sinovi ministara bili u rovu, na frontu, gde se jednostavno znalo šta je to opšte narodna odbrana. Međutim, to u Ukrajini nije tako. Znači, u Ukrajini je tako da svi oni sebi daju mogućnost da ovako oštro pričaju o tome, o tuđoj deci, a kad se postavi pitanje njihove dece, odjednom se ispostavi jedna ogromna hipokrizija. To je inače danas problem mnogih društava. Nas je politički zapad i njegov westernizacija sve učinila mekšim, kilavim nego što su bili naši preci. To je čak prisutno i u arapskim zemljama, zato oni toliko šermruče, a ne pomažu realno Palestincima. To je prisutno i u islamskim zemljama koje su bogate. To je prisutno i u Ruskoj federaciji donekle i zbog toga je taj problem koji se dešava da Putin mora da dozira taj rat, jer zna da u tom slučaju bi svi njegovi ministri morali da pokažu gde se njihova deca. Naprimjer, Šojgu je na tome pao, njegov zet se slikao u vreme dok su ljudi ginuli po nekim ekskluzivnim destinacijama. I sve su to stvari koje dovode do toga da danas, kada hoćete da proglasite opštenarodni rat, onda prvo vaša deca moraju da budu u uniformi. Inače, niko neće da gine jer znaju o političarima sve, znaju o prevarama sve. Nije to kao nekad kada ljudi nisu znali, nego su verovali da je to nešto što mora se desiti. Ono što je zanimljivo jeste u onom planu pobede Zelenskog imaju dve stvari vrlo upitne. Jedna je taj ekonomski deo koji on nije hteo da otkrije. To je ovo čemu smo malo prečuli od gospodina Antića, da je tamo neko će dobiti pare tako što će okupirati veliki deo ukrajinske zemlje za ovo što ulaže u taj rat. Znači, on na neki način kaže ne što ću dati Ukrajince da izginu, nego ću njihovu budućnost ekonomsku i svaku drugu prodati nekome ko nam daje oružje. I daje nam oružje da ginemo i da radimo sve ovo što radimo. Druga stvar, vrlo opasna, jeste to što se Zelenski nudi u isto tom planu i sličnim paralelnim aneksima, da ono što Amerikanci, ako dođe Trump na vlast, pa jednostavno se računa da mu se više ne isplati 800 vojnih baza, pogotovo u Evropi, da to oni hoće da napune sa svojom vojskom, sa ukrajinskom vojskom, da tako Ukrajinci postaju NATO žandari u Evropi, pa ne daj Bože kada sledeći put u Republici Srpskoj ne budemo hteli da predamo ovlašćenja, nego se podignemo na ustanak, onda će pored Francetićeve crne legije iz Zagreba i sličnih da dolaze i ukrajinske crne legije da se obračunavaju sa srpskim narodom. Kakvi su to ljudi i kako se ponašaju? Pogledajte u poljskom filmu Volin 1944. gde vidite kako je to ista ustaška matrica i ta spremnost da poraženu armiju, koja jeste najobučenija trenutno od svih NATO armija, najbolja od svih NATO armija, da je onda rasporedite po ostatku Evrope da budu NATO policajci. To su sve opasne stvari, a sve su vezane sa ovakvim likovima koji to misle da sprovode kao najnormalniju stvar. Zašto onda nije normalno da se severnokorejski vojnici obučavaju za budući rat tako što će učestvovati tu? Znači, severnokorejska armija je prirodni saveznik Rusije. Ona mora da prođe ratno iskustvo koje prolaze i Ukrajinci da bi na svojim frontovima mogla da se bori kako treba. Takođe, udarna pesnica Sjedinjenih Američkih Država je izraelska vojska. Zašto Iran ne bi obučio sebe i spremio kroz Ukrajinu i sve ostalo na isti način na koji sve ove NATO države provlače svoje vojnike tamo? Potpuno je legitimno da se to desi i sa korejskom vojskom i sa iranskim, gdje su sve budući saveznici u jednom globalnom sukobu koji NATO očigledno hoće. Jer je to jedini vojni savez koji je ostao kao po znacima navoda odbrambeni, ali to je vojni savez koji se ponaša tako što postoji gazda i svi ostali su vazali. E sad, zašto taj čuvena priča o BRICS-u i o tome da BRICS nije vojni savez i ne treba ni da bude? Rusija šalje poruku, jer sve što se ovde dešava, priča se o arhitekturi novog poretka u svetu koji će se desiti kada globalna većina otera ove okupatore sa zapada. Šta je poruka? Poruka je, mi nećemo praviti novi vojni blok u kome će Kina ili Rusija biti komandanta, a vi samo naše topovsko meso. Ne, ako će Rusija da pravi svoju bezbednostnu strukturu, ona to pravi bilateralno. Šta znači bilateralno? Znači, nema nadređenog i podređenog.
nego partnerski razgovaramo i partnerski se dogovaramo. Amerikanci u jednom trenutku mogu kažu da član 5 ugovora NATO uopšte ne mora da ih obavezuje. A dogovor između Rusije i Severne Koreje ili sutra Rusije i Irana ili Rusije i Kine i tako može da bude jednostavno da kaže mi smo partneri, mi nismo nadređeni i samim tim u partnerskom odnosu mora da bude onoliko koliko daješ, toliko moraš i da dobiješ. Dakle, to je cela priča o tome da Rusija pravi jednu potpuno novu konstrukciju kako treba da se radi, ne izmišljajući toplu vodu. To je u stvari način kako je po povelju Ujedinjenih nacija trebalo da funkcioniše. Ne da se prave blokovi i velike vojne anglomerati koji će izazivati ratove, već ako se branimo, treba da imamo partnerske odnose sa zemljama koje hoće da se brani. Tako. Generalni sekretar NATO Antonio Guterres je prisustvovao samitu BRICS-a u Kazanju i hvalio je posle toga kazanjski krem. Krem inače na ruskom znači tvrđava, utvrđenje, isto kao moskovski krem. Evo, kratko kako on to izgovorio. Мне довелось посетить Казанский Кремль. Это как великолепное чудо света. Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны. Благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире. Gospodine Glišiću, neki kažu moskovski, ruski spoljnopolitički analitičari da je zapravo Guterres došao prvo zato što to na neki način pripada njegovoj funkciji da bude na tako velikom događaju, ali kažu da je došao zapravo, kažu da bi bilo dobro da je došao da vidi kako treba spasavati Ujedinjene nacije kao instituciju i Rusi kažu, poručuju mu čak otvoreno, gospodine Guterres, a i Zapadu poručuju preko toga i preko njega, nećete spasiti Ujedinjene nacije ako generalni sekretari budu američki vazali i dalje. To je jasno i na banalnom nivou. Vi imate problem kada Amerika odluči da ne da vize nekim od predstavnika, to su ruski predstavnici imali, da onda jednostavno ne mogu dođu tamo, što znači potpuno je nenormalno da jedna svetska organizacija bude usidrena u jednoj unipolarnoj sili koja radi sad sve protiv bilo kakvog multipolarizma. Tako da u tom smislu pitanje obične logike jeste da se sedište Ujedinjenih nacija izmesti Sjedinjenih Američkih Država. Zašto između ostalo? Zelenski je udario šamar Guterresu, znači udario šamar celoj instituciji Ujedinjenih nacija. Netanjahu je to isto uradio. Znači, dva najradikalnija predstavnika Sjedinjenih Američkih Država su pokazali kakav je odnos prema čovjeku koji oličava Ujedinjene nacije. Ono što je zanimljivo vezano za BRICS, on nikada nije bio predviđen kao vojna alijansa po pitanju NATO-a. On nikada nije predviđen i kao alternativa Evropskoj uniji, evroatlantskim integracijama u tom smislu. On je nešto slično G7 i G20. On je u stvari jedna organizacija koja okuplja ljude i države potpuno različitih interesa. Tamo imate Indiju i Kinu koji imaju vrlo velike sporove. Imate zemlje koje su potpuno pripadaju šiitskom ili sunitskom islamu. Imate mnoge koji imaju probleme u međusobnim odnosima. Međutim, ono što je bitno u BRICS-u je ta priča osvežavanja ideje povelje Ujedinjenih nacija i sve ono što je blokirano kod Guterresa, to sad BRICS pokušava da mu da neku vrstu podrške i zato je on to i prepoznao. Zato je došao tamo, pored toga što su tu ogromne privrede, ogromne države koje su budućnost svetskog razvoja i globalizacije i svega ostalog, i zato što zna da jedino s te strane on sad može da dobije podršku za obnovu identiteta i instituciju Ujedinjenih nacija. Dakle, BRICS je formiran na idejama foruma povelje Ujedinjenih nacija gde se okupljaju zemlje koje su suverene i ravnopravne, gde ne postoji gazda koji komanduje, već tamo dolaze ljudi koji sa svojim interesima, koji su složeni, neusaglašeni, protivrečni, ali hoće da se dogovaraju. Neće da imaju sankcioni diktat, neće da imaju diktat vojne sile, sve ono što Sjedinjene Američke Države rade, zbog čega su urnisale Ujedinjene nacije. I mi sad dolazimo u situaciju da BRICS njihovoj inače povelji, to je u ovom deklaraciji ili rezoluciji koju su izneli, ima puno stvari koje oslikavaju jedan potpuno drugčiji alternativni pogled na svet u odnosu na ovo što rade politički zapad. Ali tu je zanimljiva meni bila jedna stvar. Između ostalog, pojačavanje institucija Bretton Woodsa. 1944. godine Bretton Woods je bio u stvari
pokušaj da na kenzijanskoj doktrini koja kaže da država i društvo mora da interveniše kada dođete do urušavanja bilo ratnog, bilo ekonomskog, da jednostavno dođete u poziciju da kapital više ne radi u službi društva, ne radi u službi ljudi, već jednostavno ih žrtvuje, jede i sve ono što je neoliberalna doktrina posle drugčije uradila, Vašingtonskim konsenzusom koji je došao 40 godina kasnije. Znači, kada vi kažete podržavate institucije Bretton Woodsa, koje su stvorile Međunarodni monetarni fond, Međunarodnu banku za obnovu i razvoj, ali tako da one podržavaju intervenciju pomoći državama u potrebi. Jer te države potrebite su bile one koje su bile srušene u ratnim dejstvima u Drugom svjetskom ratu. To ne može da se prepusti slobodnom tržištu. Prvo, ideja slobodnog tržišta je vrlo upitna, ali čak i kada funkcioniše, to vam je kao zelena agenda. Znači, sa obnovljivim izvorima energije vi možete funkcionišati dok nemate neki udar veliki, dok nemate oluju, dok nemate... Kada se to desi, vi sa tim obnovljivim izvorima ne možete da pokrenete velike sisteme. Morate da imate elektrane nuklearne, na ugalj, na struju, na gas, koje mogu da pokrenu sistem. Ovi vetroparkovi ne mogu. To vam je isto i u ekonomiji. Kada dođete do velike kataklizme, bilo vojne, bilo kakve druge, onda oni koji mogu da pokrenu i da sačuvaju društvo jesu državni aparat, koji onda mora da interveniše. I Bretton Woods je i pravljen tako. Kad su onda došli Margaret Thatcher, Reagan i što je najstrašnije, Čikaška škola koja je sve to eksperimentisala u Čileu od 74. do 90. sa najmračnijim režimom koji je napravio ekonomski uspeh tako što je upropastio sve one koji su hteli da rade za čoveka, a ne za profit. Ali je tu bila ideja, to je konjunktura, kad imaju bogataši, prelivaće se i ovim siromašnjima. Međutim, to danas ne funkcioniše. I zato BRICS, u stvari, i kroz svoju ekonomsku doktrinu govori da hoće sve suprotno od onoga što predlažu u Vašingtonskom konsenzusu su predlagali Amerikanci. To vam je, možete i u našoj ekonomiji da prepoznate. To je fiskalna disciplina, ima tu 9 tačaka, ali one koje su najzanimljivije, liberalizacija stranih investitora, privatizacija, ovo što sad hoće da urade sa našim energetskim i drugim sistemima, i deregulacija gde više država uopšte ne treba da se bavi tim ko rudari, kako rudari, da inspektori kontrolišu i sve ostalo. Dakle, to su te doktrine koje su pretvorile svet u koloniju, globalnu koloniju i sad svet kaže nećemo to više da trpimo. Evo pogledamo sada u nastavku takođe, bavimo se Gruzijom. Kaha Kaladze, to je poznati u bližoj prošlosti fudbaler, bio jako dobar fudbaler u suštini. On je generalni sekretar partije Gruzijski san i gradonačelnik glavnog grada Tbilisija. On kaže da Gruziju neće stići sudbina Ukrajine. Გარეგზალები ვერ ეგუებიან, რომ საქართველოს უკრაინის ბედი არ გაიზიარა, არ შეუერთდა სანქციებს. გვიმტკიცებენ პირდაპირ, რომ თეთრი შავია, რომ გამჭირვალობა ანტიდემოკრატიულია, ხოლო LGBT პროპაგანდა ჰუმანიზმის და ლიბერალიზმის გამოვლინება. გვეუბნებიან, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებად წოდებულ რადიკალებს უფლება აქვთ მიიღონ თანხები, გამოიყენონ ეს ყველაფერი ხალხის დაპირისპირებაში, რევოლუციების მოწყობაში, ექსტრემიზმის დაფინანსებაში და ჩვენ თურმე ქართველმა ხალხმა ამის შესახებ არაფერი არ უნდა ვიცოდეთ. მინდა მიმართო აქაურ წყვილფელხა რადიკალებს და მათ გარეთ წამქეზებლებს, რომ ასე ვერ გაგრძელდება მეგობრებო. ეს არ მოხდება და ვერ მოხდება, რომ უსამშობლო გამყიდველი ადამიანები პირდაპირ ვიტყვი, ვერ დაბრუნდებიან ხელისუფლებაში, საქართველოს არ დაბრუნდება წარსულში. Francuski novinar Fin Andrim, ako mu ja izgovaram baš potpuno tačno prezime, ukazuje da je Gruzija zemlja koja nimalo slučajno se u velikoj šahovskoj tabli, poznatoj knjizi Zbignjeva Bžežinskog, pominje ravno 25 puta i da je ona predviđena da bude pion u toj velikoj geopolitičkoj američkoj igri i da se zato sve ovo sad i događa. L'Occident, et plus particulièrement donc Washington, a été intéressé par la Géorgie et l'Ukraine en principal, mais également d'autres pays. Si vous regardez le livre de Zbigniew Brzezinski, qui a été écrit il y a maintenant 25 ans, Le Grand Échiquier, la Géorgie est mentionnée 25 fois dans ce livre, qui fait un petit peu la référence de la position américaine dans l'Europe de l'Est et la sphère russe. Et donc vous voyez bien que
la Géorgie fait partie de ces pays qui sont en réalité simplement des pions. Les États-Unis souhaitent essayer d'affaiblir la Russie en utilisant la Géorgie, mais également l'Ukraine et d'autres pays. Et donc, ce n'est pas en réalité la Géorgie en soi qui intéresse l'Occident. C'est tout simplement toujours dans le cadre des tentatives de déstabilisation de la Russie. Effectivement, maintenant, avec la guerre en cours, cette déstabilisation est devenue encore plus importante pour l'Occident, puisque les choses ne vont pas tout à fait comme prévu en Ukraine. Da. Gospodine Glišiću, hoće li, kakav vam je, da kažem, osjećaj, hoće u Gruziji bar ozbiljno pokušati da ponove neku revoluciju ruža ili nešto slično tome? Evo, Kaka Kaladze kaže da opozicija nema snage ni za revoluciju, misli vjerojatno na obojenu revoluciju, ni za nekakav prevrat, puč. Istina je da je ova vlast se pokazala kao vlast koja ima, da kažem, hvat, kao recimo u sličnoj situaciji 2020. godine, kao što je pokazao Aleksandar Lukašenko. Nije se uplašio, izišao im na crtu i održao se i ići će sljedeće godine ponovo na izbore za predsjednika Belorusije. Ova vlast je uspjela da dobije kao vlast koja u 3 mandata, 3 ciklusa izborna drži vlast, uspjela da dobije preko polovine svih glasova, što je jako dobar rezultat. Gruzijski san nije proruska stranka. To je stranka gruzijskih nacionalista. Da, Kobakidze, ja ne znam da li je bilo ovom pritom, on inače kaže u Gruziji nema ni jedne stranke koja je ruska filijala. Tako, i ne može da bude, jer prvi koji su ratovali u vreme Sakašvilija sa Rusijom su bili Gruzini i prošli su ko bosi po trnju. Doživjeli su da sad realno gruzijski nacionalista je ogorčen na Rusiju zbog Južne Osetije i Abhazije koje su dobili od Rusije potvrdu. Da li onda ovaj izborni rezultat pokazatelj da se i tu stvari menjaju? Da, ali to nije rezultat ljubavi prema Rusiji. To je rezultat real politike. Imaju vrlo lep primer Jermenije i Pašinjana kako su prošli. Jermenija koja ima mnogo jaču i imala je mnogo jaču dijasporu i mnogo jači lobistički potencijal i u Parizu pa i u Americi nije uspela da, kada je prešla na stranu Zapada, Rusija nije imala više obavezu da ih štiti. U međuvremenu Azerbejdžan je dobio od Izraela i Turske svu moguću podršku. To su znači perjanice NATO-a. Izrael omiljeno čedo Amerikanaca i NATO-a koji može raditi šta god hoće, upravo sprovodi najstrašnije etničko čišćenje, i Turci koji u suštini laviraju, ali jedni i drugi su kao najjače vojske NATO-a pomagali one koji su srušili sve snove Jermenije. Dakle, Gruzini iz svoje sebičnosti, iz real politike, kao gruzijski nacionalisti, sa svešću da ne vole Rusiju, jednostavno su sračunali. Ljudi, nama nije u interesu da budemo drugi front. Nama nije u interesu da sada neko iz Brisela i Vašingtona ratuje do posljednjeg Gruzinca kao što ratuje do posljednjeg Ukrajinca. Dakle, oni su samo kao patriote gruzijske, ne proruske, jer ne može gruzijski patriota danas da mnogo voli Rusiju zbog svega što se desilo, proračunali da njima nije u interesu da ih neko potroši u svojim igrama spaljivanja naroda i država da bi udarili s njima na Rusiju. Šta su još procenili? Kao ljudi koji razmišljaju patriotski, doneli su zakon o nevladinim organizacijama koji je naslonjen na američki zakon o nevladanim organizacijama. Znači, prepisan. Znači, zamislite tu vrstu bezobrazluka i rasističkog odnosa nekoga iz Brisela, Vašingtona koji dođe i kaže vi ne možete to da radite. Vi ne možete raditi ono što mi možemo da radimo. Zbog toga ta opozicija protestuje. Zbog tog zakona koji između ostalog se primjenjuje na ruske organizacije koje bi se tu pojavile. Dakle, pored toga, zakon protiv LGBT propagande. To je svaka autentična pravoslavna zemlja koja nije okupirana jednostavno donosila ne zato što voli Ruse ili Kineze ili ne voli Amerikancu, nego zato što neće u svojoj zemlji da im natalitet ode u 3 lepe, zato što će neko da propagira deci u pubertetu kada se lome, da im je mnogo bolje da budu homo nego hetero.
nego oni koji prirodno prave decu, nego da budu neko ko će umjesto dece vodati kučiće i sve ostalo što ide uz to. Da ne pričamo o tome da iza toga ide i gender ideologija koja je tek ludilo, koja je totalno devastirala porodicu i društvo na zapadu. I onda ljudi kažu, ma ne zato što mi volimo Rusiju, mi Rusiju ne volimo, ali volimo Gruziju. Nećemo da rasturimo naš natalitet, nećemo da ne dozvolimo da vršljaju terorističke organizacije, jer su to u hibridnom ratu jednako terorističke organizacije, te koje utiču na svest i duše ljudi. I nećemo da ratujemo za račun ne Amerikanaca, nego bilo kojih sila, pa Marsovci da dođu da kažu poginite svi da biste oslabili Rusiju, pa to nijedan normalan čovjek koji voli svoj narod neće da uradi. Dakle, antiruska, patriotska, možda i nacionalistička gruzijska partija koja je nastala, gruzijski san je nastao kao reakcija na sve te američke snove, ruske snove i ostalo, je shvatila jednostavno 2 i 2 jednako 4, real politikom da radi ovo što radi. Zato je gruzijski narod i podržava. Šta je zanimljivo još vezano za Gruziju? Moj prijatelj Dražan Đelković upravo radi knjigu o Gruziji, treba da je završi. I onda sam imao ekskluzivnu priliku da slušam priče o tome kako tamo funkcioniše elita. Njihova elita ima kontinuitet od vremena aristokratije. Ona je posle u vreme Sovjetskog saveza samo prešla na komunistički model i ona je nastavila da upravlja. I sve vreme oni održavaju tu, pod znacima navoda, duboku državu koja vodi real politiku. Zato kod njih, ja verujem, neće tako lako da se desi to da neki avanturisti i indijanci, kakvi su ovi njihovi opozicionari, gurnu zemlju u pakao rata kao što je to urađeno u Ukrajini. Da. BRICS je ustanovio status zemalja partnera BRICS-a i na ovoj prvoj listi se nalazi 13 jako značajnih zemalja, Indonezija, Turska, Alžir, Nigerija i da ne nabrajam dalje. Kuba. I Kuba također. Već milijarde stanovnika. I te zemlje se mogu praktično smatrati u suštini pridruženim članicama BRICS-a, to je samo pitanje, to je vjerojatno u prvom sljedećem vučenju, one postaju stalne članice, jer niko neće vjerojatno da širi BRICS tako baš naglo, jer to onda pravi neke probleme i turbulencije. Ali pogledajmo sada glasova koji su, ajde kažemo, razumni kao da su iz neke od zemalja BRICS-a, ima sad i u Poljskoj. Njihov poslanik Grzegorz Braun govori, upozorava svoje sunarodnike da u njihovom interesu nije da budu proksi u američkim geopolitičkim i pravim ratovima. Trying to do here, guys? Preparing some false flag attack in Europe? This today's debate, this jumping on Iran, attacking, this is a clear, ready propaganda line narration preparing some terrorist attack. The next step will obviously be some journalists, functionaries of the propaganda front, presenting the public with evidence that it was from Persia that the rocket came, or that here there is that half-burned Iranian passport that this terrorist had on himself before, committing his deadly attack here. This is crazy. Iran is not an enemy for Polish people who I represent. And I don't want to go to the war that you are trying to drag Europe in as American proxy. Sorry, catch the eye is just for 1 minute. Malo pre smo pomenuli da je Donald Trump obećao Amerikancima da neće svoje vojnike, to jest njihovu decu, slati u ratove po svetu. Evo kako je on to tačno izgovorio. Make her president would be to gamble with the lives of millions of people. She would get us into a World War III guaranteed because she is too grossly incompetent to do the job. She's not going to be able to deal with President Xi or Putin or Kim Jong-un or anybody. And then all of your sons and daughters will end up getting drafted to go fight for a war in a country that you've never heard of. Our enemies are laughing at her. They're laughing at us. But if we win, our enemies won't be laughing anymore. I tell you, they're not going to be laughing anymore. Gospodine Glišiću, možete li vi da zamislite Ameriku koja je prestala, da kažemo, da ratuje?
To jest, može pitanje da bude i ako Trump postane ponovo predsjednik, hoće li mu dozvoliti da ovo obećanje realizuje? Neće li to biti razlog da ponovo pokušaju da ga ubiju? Između ostaloga, vojna industrija američka podržava republikance, pa samim tim podržava i Trumpa. Da li je možda neka, da kažem, šansa i Trumpova i sveta da se to barem nekoliko narednih godina ne dogodi? Okolnost da je ukrajinski rat, pa i ovaj na Bliskom istoku, ispraznio sva vojna skladišta. I onda će američka industrija imati priliku da narednih 3, 4, 5 godina popunjava ta skladišta. Možda neće baš morati odmah da počnu da ratuju ponovo. Trump nije prijatan lik. Pogotovo mi znamo šta je uradio dok je bio glavni u Beloj kući, tada je Izrael priznao lažnu državu Kosova. Dakle, nije prijatan lik, ali je real političar. Imamo istu situaciju kao sa gruzijskim snom. Znači, real političari znaju da nešto nije u interesu njihovog naroda. Kada koristimo izraz globalna većina, to nisu samo zemlje BRICS-a. To su i partneri zemalja BRICS-a, to su i mnoge druge zemlje koje nisu još uvek na putu ka BRICS-u, a to je i veliki deo naroda, polovina Amerikanaca koji glasaju za Trumpa, a kojima kradu izbore, koji maltretiraju, oni su takođe deo globalne većine. Ovi poslanici iz Evropskog parlamenta koji su govorili u ime svojih birača, to je takođe globalna većina. Ono što predstavlja politički zapad, to je jedna agresivna oligarhijska manjina koja radi pre svega protiv interesa svog naroda. Trump nije to. Trump je neprijatan američki siledžija koji radi u interesu svog naroda i koji kaže, ljudi, da se tučemo sa celim svetom, to možda nekome puni džepove, ali nama prazni budžete, nama dovodi infrastrukturu u raspad. U stvari, Trump shvata sledeću priču i pokušava da je uradi koliko može. To je veliko pitanje da li će moći, ali ja najviše računam na njegovu svetoljubivost i da će, zahvaljujući batinama i toplom zecu koji je prošao u vreme Bajdenovog mandata, da se pozabavi vraćanjem tih batina svim ovima koji sada svima u svetu rade o glavi. Tako da to je u stvari najveći potencijal Trumpa. Njegova svetoljubivost koja bi prema močvari u Vašingtonu i dubokoj državi se ponašala brutalno. I nadam se da će svoj mandat potrošiti na to, a u svetu mu treba mir da bi tu vrstu rekonstrukcije Amerike uradio, da se Amerika vrati, make American great again, i u stvari vratite Ameriku u ruke američkog naroda, a ne oligarhijske, lude, moćne, nije elita, ali moćna sekta bogataša, kako Igor Ivanović to lepo kaže, koja u stvari se oličava u ovim pedofilima koji imaju incestuozne žurke i ostalo razni hollywoodske zvezde i svi ostali likovi. I to je ekipa koja podržava Kamalu Harris, podržavala je Clintona, podržavala je Hillary Clinton, podržavala je Obamu. To je ta struktura koja troši budućnost američkog naroda. Trump zna jednu stvar koju će probati da uradi, pitanje da li će moći da izvede. Amerika u multipolarnom svetu ima prvo mesto. Ali ne jedino i ne kao gazda, nego kao zemlja koja je sačuvala ogromne resurse, koja može da se zaokruži tržišno, ima preko 300 miliona ljudi, vrlo mlada nacija još uvek, ne zaboravite, 2050. i Rusija i Kina će imati 50 godina prosek, a oni će imati još uvek 38. Ne samo zato što imaju upliv migranata, već i zato što onaj središnji deo Amerike pravi i dalje decu, taj koji glasa za Trumpa. Tako da u tom smislu oni imaju ogroman potencijal samo da se otrezne i da kažu bit ćemo deo multipolarnog sveta u kojem ćemo mi uvek imati važnu reč, glavnu reč, ali ne jedinu reč i ne da druge maltretiramo. I tu se vraćamo opet na ovaj BRICS koji je vrlo bitan. BRICS možda nije uradio BRICS Bridge zato što još uvek drži ono što sve vreme imate u podtekstu nismo antiamerikanci, nismo antizapadni. Oni shvataju da moraju da drže otvorena vrata, da i ta Amerika nađe svoje mesto. Jer onog trenutka kad krenu na to, a oni čak moraju brže da uvode te varijante nacionalne valute, isto zato što u Americi, ovo što je gospodin Antić govorio, ta prikrivena inflacija će čudo da im uradi i onda se svet povlači da ih ne povuku provaliju sa sobom. BRICS mora brže to da radi nego što je planirao. I zato ostavlja varijantu nismo mi antizapadni, samo se vi upristojite da napravimo nešto što treba i to je ovo što je Vujke rekao. Ljudi, taj BRICS je u stvari samo potreba onog dela sveta koji hoće normalno da živi, da krene normalno da živi i da Amerikanci se unormale da mogu da budu deo tog sveta. Da. Amerikanci, britanski premijer Keir Starmer, ponovo što bi mi rekli dvostruki aršini. Izrael može, Iran ne može. Pogledajmo.
I want to address Israel's strikes on military targets in Iran. This is a live situation, and we're obviously monitoring it closely alongside our partners. I am clear that Israel has the right to defend itself against Iranian aggression. I'm equally clear that we need to avoid further regional escalation and urge all sides to show restraint. Iran should not respond. We will continue to work with allies to de-escalate the situation across the region. Evo ga i arapski, da kažem tako, profesor Doub Katab govori praktično na sličnu temu, odnosno skoro pa na istu temu. Izrael može, Palestina i Iran ne mogu. You know, the problem, of course, happens also on the other side when the Iranians try to respond. That also will create, unfortunately, an opportunity for some of the Western military alliances in the region to participate in. They're already participating. Britain is participating from Cyprus. Exactly. So is the United States. Exactly. France and Germany or the U.S. are all based in the Middle East, and they are unashamedly protecting the Israelis. And they're, you know, it's funny, you know, countries have a right to self-determination only if their name is Israel. Everybody else doesn't have that right. The Palestinians don't have a right to defend themselves, and the Iranians don't have that right. The Lebanese don't have that right. Only Israel has that right. And, you know, as the UN Special Rapporteur said, occupying countries don't have the right to self-determination. It's the people under occupation who have a right to resistance. But people who are occupying don't have that right. They don't earn that right. They earn that right if they end their occupation. But as long as they're an occupier, they don't have that right. Gospodin Glišiću, ako ostavimo Iran ovoga puta privremeno po strani, pošto ćemo u sljedećem prilogu imati iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana, dakle da ga ostavimo po strani. Ali oko ovoga sukoba Izrael sa Palestincima, odnosno sa Hamasom, Hezbolahom, pojavljaju se dve nove, da kažemo, stvari, ako su baš sasvim nove. Egipatski predsjednik As-Sisi predlaže da Izraelu da pođe na primirje, a Palestincima, to je Hamasu, da pusti taoce. To je jedan moment, vidjet ćemo kako će na to da se odreaguje u Tel Avivu, pre svega. Ali je zanimljivo da je turski predsjednik Erdogan objavio upozorenje Izraelu, to je da Izrael može da pokuša da prenese rat na teritoriju Sirije, da ga proširi. I upozorio je, on rekao je nešto pozivajući se na turski ustav iz 1920. godine, u kome to zaista i piše, da Turska smatra postojbinom Turaka teritorije oko dva grada u Iraku, oko Kirkuka i Mosula, oko Alepa u Siriji i dobar deo teritorija današnje Bugarske i Grčke. Postojbinom Turaka. Imaju oni tu teoriju, teorija strateške dubine, ili već kako zovu, to je ideja da ovo ovdje zovu istočna Rumelija, da se vrate na sve pozicije koje je nekada imalo Osmansko carstvo. Ali ja Erdogana gledam kao trgovca. On je neko ko će dići cenu da bi mogao da ispregovara nešto. Ne verujem da je spreman da uđe u rat sa najomiljenijim čedom Sjedinjenih Američkih Država, to je Izrael. Dakle, u tom slučaju, ako Izrael ide na prenošenje fronta u Siriju, onda će turske trupe doći u sukob sa Izraelom. Ili možda misle da zajedno okupiraju, to što me ne bi iznenadilo. Turska je vrlo ketmanski raspoložena i Turcima ništa ne treba verovati. Sve što pričaju, to je samo magla. Rado bi uzela ceo sever Sirije. Pa naravno da mi nemamo mnogo izbora, nama trebaju dobri odnosi sa Turcima, ali nadam se da niko ko predstavlja našu državu ne veruje ništa Erdoganu i njegove ekipi. Što se tiče svega toga, taj rat može da se komplikuje dosta. I Netanjahu ide na ideju onoga što Smotrić i ostali pričaju, a to je veliki Izrael, koji će biti etnički očišćen od Palestinaca. Što se tiče samog rešenja na bilo koji normalan način ovog rata, on može da se reši na dva načina. Jedan je po povelju Ujedinjenih nacija, a to je da se da palestinska država, što sad Izrael sve radi da to bude nemoguća misija, i drugi je da Palestincima daju izraelsko državljanstvo,
Znači da ih priznaju kao normalna ljudska bića, a ne kao životinje koje, kako ih sad posmatraju, gde tu imate, u Izraelu imate klasičan apartheid prema onim Palestincima koji žive u Izraelu. Palestinci čine već sada 20% državljana Izraela. Tako je. I zbog svog nataliteta, isto kad bi postali državljani Izraela, Izrael bi mogao se pozdraviti sa svojom idejom čistog Izraela, koja je u suštini rasistička ideja. U suštini, ovo malo pre sa Britancima. Kod Britanaca ima takođe ta duboka država i elita koja traje od aristokratije do danas, koja ima taj osjećaj izuzetnosti. Ne samo prema drugim narodima koji su kolonijalno okupirali, nego čak i prema socijalnim slojevima svog naroda koji ne smatraju dostojnim ljudskog dostojanstva. Drugi koji imaju tu ideju o političkoj izuzetnosti su ovi koji su prešli baru okean i onda podigli grad na brdu, kako oni kažu, Sjedinjene Američke Države, gde su oni ti koji u stvari nameću vrednostne sisteme demokratije. To je cela ideologija Demokratske stranke, koji se takođe smatraju politički izuzetnim. Imali smo i mi ovdje jednu nevladinu organizaciju koja se naslanja na te fondove, koja je govorila o političkoj izuzetnosti. Izrael ima priču o izabranom narodu. Dakle, vreme je da postavimo priču o tome da je taj koncept izabranog naroda, političke izuzetnosti, jedan suštinski rasistički koncept. Dakle, biti izabran, kako oni kažu, od Boga, u onome što je patos i koren pravoslavlja, kao jedinog istinskog hrišćanstva, znači biti izabran, izuzetan samo ako si spreman da moć koju sebi pribavljaš ne trošiš na počinjavanje i kažnjavanje drugog, već da služiš drugima. Znači, izabrani su u našem konceptu civilizacije oni koji su spremni da pomognu drugome. A u njihovom konceptu civilizacije to su oni koji su spremni da drugoga ponize, porobe i ubiju. To je problem. I to čovečanstvo već jednom mora da shvati. Ova priča o BRICS-u će jednog dana i taj vrednostni sistem postaviti i reći čekajte vi na političkom zapadu. Nacizam nije eksces. Nacizam je prirodna posledica vaše rugobe koju držite u svojoj duši. Da.